January ni kul ni khat Saint Agnes ngak nu thiang le Marta edi zan hi som kwa kum thum in zathum kum li tiang ama sabik a mi thiang Agnes min apu mi Catholic Krifa unaw nin dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan in tlai na tu fa te tia min pek asimi Saint Agnes chu ado ngai mi rom nungak pakhat asi I apum kha pathian sin ape chan mi asiban tok in chungkhar sarding kha a al I adu lo ama a hel mi tlangwal na kha kanungak thiang si nak chu mit in mu kho lo mi van chung I a mi tlangwal pa ka pek chang tia ati na afek mi abekhia nak kha thenter kho aselai lo tia angal mi minau tlangwal na ni chun anu bik a chun khrifa pakhat asi tia sual an phot kum hlei ni atlin edi zathum kum li kum a bechai boy mai a an chua pi bechai boy ni nemte in lem soi le thi phai nak zong in bia a hal len zong a abekhia nak chu a thleng hlei lo mai phu in an shrem nak thil ri na mu sak nak in an thi phai zong a Saint Agnes chu zum nak le ral that nak he fekte in arak in chuleng a nu thalo in a an kuat ama sual pi ding in a zuam mi tlangwal pakhat chu amit arak cho arau hlan a alu an tan I noman tana lam I lungkwa thlan a an rak vui ama kha upat pek nak cha a chu mun a chun biak in pakhat kha edi zathum som nga kum a an rak sak Saint Agnes ni an tha hlan a achim tak mi chu kathi chu na vai nam a ane kaulai na in Jisu Khri ka pek chat mi ka pum chu zaitik man a nan thor hnop tar khaulai lo ti ase tua ton ning in apuai ni asimi January ni kul ni khat ni a rom khwa I abyak in a chun tu pani in rai an thoi chu tu pani hul na kha palia ti mi bishop na upat nak ngong oya an ta e Saint Peter le Saint Paul puai ni aphat lai zan Saint Peter biak in pi biak theng chung a an chia ton chu hu ham ngai ngong oi chu Saint Peter le ama arol tu pop na sin in arami nol ngai nak mel chut nak cha a bishop na kha an pek ton na